اطلعنا على الواقع ام لسر روشا تندرستی آگاهدار بون و مسردانا نخوشخانه اجتماعی یا باجار سریکانی کش. اف نخوشخانه کجالی آمادکاری و روبری و دریز ششمین ده لسر آستا سوریه. هر وها ام لسر روشا خدمتگزاری و سازیانا لنافچی آگاهدار بون و هولین جبو و گره کشبران بو سریکانی و جور. ام دبینین که مفته چاره سرکرنا وی مجاری و کرنا ویان و راکرنا همو مینین لنافچه. جاء وفد رئاسي إلى ام لەگەل شاندەکە سەرۆکاتیە بوون و ji bo botûbêjkirina daxwazên koçberan hatibû bajarê Serêkaniyê. Me hevkariyeke mezin ji aliyê wan vedît û wan piştras kir ku dê desthilatê dewleta Sûriyê li seranserê xaka Sûriyê were sepandin û dê dadweriyeke veguhêz hebe ku dê hemû kes tê de cî bigirin, çi li wir bin an çi li vir bin û ev yek ew tişt e ku îro hiştiye ku dil aramtir bin.